Laitkam byllai multiple job vacancies kejing pentip Laitkam ngelabu lang kumba shipau tam ai tam ai akan kejing pentip ke bemanta kidan gi kam la pentip dagi ni ki jing trai jaka badai private nang ta kidan gi kam la pentip kum kan gawai jong ka intern la pentip dagan Meghalaya Basic Management Agency nang ta pentip dagan Meghalaya State Disability Center the second ke Rani Motors dan second ki kam bahaya Kevin crew ya pat kawai haden kawai par kanai ka banikong jang Meghalaya Basin Management Agency tarik khadu kaden riu tarik banai April araja pen riu naga bantri ta ka kam internship badan jing siu man banai kerteng jang internship kadai internship program for farm managers for agro based cooperative societies qualification graduate or postgraduate in agriculture agribusiness horticulture or other related sciences. Ka internship kadai nam tan rib banai southerly kilai hapo East Khasi Hills district southerly rib hoy district but West Khasi Hills ro southerly essential skills and requirements familiarity with Microsoft Office to have nang itu ki Word Excel PowerPoint nang ta willingness hap kloi mentrai ro ki jaka ki district bat ki block ba phair jong Khasi jantia bat garo hap le chikinong kendong ro nang ta ki candidates ki itu ba syajit ki de bandan le ki jong ke laptop ka pop dang ya ke training. The recruitment process can be done ka written test but ka interaction round kena jadi kendon jong ka selection process. Ka written test kan ngthop kena ki subject syllabus general knowledge aptitude and reasoning psychometric test but subject matter. Selection ka salong kat kum ki mark ba secured ha ka bachelor's master degree course to ka merit list but kat kum ba shan ha to ka TOR. Kajing seo na kabanta kini ki bachelor's degree dekat 1,000 manu penai dan tak ki benda master's degree ka dekat 1,000 manu penai. Te tangkan ang senang jong Meghalaya kala bantan kasnang badai panangkat perah dalai pusan senam. Pihak pendap link ba katuk online yang sabu ka link ha description jong kani kajing pentip bad yang ka link jong ka Google Form link apa description yang sabu batarik hadu pendap online kadai hadu riu tarik benai yong arhajar penriu hadu kapor san baje janmin. Begitu berani qualification kembali ke dawang tay tesa pendap ba pendiok sim benta ha kani ke internship ke badan rekat kajing seo ke bari kat 1,000 ki bachelor's degree bar kat prahajar ya ki master's degree. Sementara pat nyapait sakani kajing pentip kani dai naka Emporium Training Institute badan Port Shillong kan sedang kita ka work interview ha ka arpo praterik April arajar arpen rio kan sedang taka work interview te kadang pahuk baka por kada sasi benai te kita usah penkrek sabut jengkan mau lupa tando ka por prabaje mestap kan sedang taka campus work interview kasnam kat prahado arpen nyosnam qualification ba pendap class 12 ka jing jerong kadai kat sispak 90 cm ba amdai banan tatu kejak bapa jong kamar tanang ta pak WhatsApp ya ka kerteng kasnam kejing jerong bat qualification hau number prasa iwai san pra lai kenda iwai arsan. Pira balik mi ro syaka training center beran hapo Don Bosco Youth Center. Emporium Skill Training Institute beran hapo Don Bosco Youth Center. Sangan kejing pentip na ka benta kam internship kana ro kana rai padam taki disabled person. The person with visual impairment badan hak tajing dona hakmat blind category bagi badan certificate UDID but disability certificate ski khot nak bentakan internship badai riu benai kadai badan rekat kajing siu nak bentaki itu ke badan lagi ki for persons with disabilities in East Khasi Hills. Tekan dai na takad ka internship badai hapo East Khasi Hills. Pendap class 12 badang taki ba long ba nang benkeren hakin Khasi baso tho banang benkeren hakin Khasi tak toki experience minimum to 3 years of relevant experience in e-governance and technical skills setting where they preferred skill sets exposure to digital accessibility standards WCAG section 508 Kajaka posting kadai hapo office jong the State Resource Center and Disability Affairs Civil Hospital Shillong. Kita ke role responsibilities jong kita basyak jit.
Jangan pulih gini, tak kita badan ni qualification badan kam, tak kita bro itu certificate disability, habis dari pada visual impairment, lain lagi blind category, kita akan tap ini kam, tak kita badan bahing bro, kita akan yarap, ban pentip, ban tap lam, tak ni kita tarik berkado kedai arpau pratarik penail bayar kemud lah saya kesini, arpau penail bayar arajar arpau hendriu. Tak ni kita paid internship. Pila ban pendap link baga Google Form link. Yang sebut link jangan aja pendap pada Google Form link ro apa description. Tadi list jang eligible but suitable candidates insasha bu akan list haka website haka live pui tarik batang tu insah pendap tarik jang ke interview. Teman-teman hebat sangat naik jeng pendap. Artali ke jeng pendap Laitkam. Kanai ke menengkong dari jangkan Rani Motors NEXA ke code application nam tak post resident relationship manager kadai field work. Jaka try kadai pok clear la rembai am la rem. Tanang ta qualification required di paladap class 12 sajrong. Dakas nam di bendon hapreng arpau balai pusan senam. Barok kisah rang baik kentai kila bentam. Ki fresher bagi experience so kila bentam. Ban apply pihak pa ia ka resume jong pi sa ka rani.nexa.recruitment@gmail.com dan drop resume jong pi hak showroom jong ki. Ha showroom jong Rani Motors NEXA. Tarik kado kadai sipau tarik benaya yong arja apun riu. Tesakan ai gawai ka post ka pamtep spadon kam ta assistant coach ki badan experience kumba alsnam ha ka coaching haki reputed lawn balls sports organization lane ki academy lane ki club. Barkin kamjit lada badan experience haki kam coaching kum ki haki allied athletes lane haki taki allied teams. Nah taki badan certificate lane diploma ha coaching hakan ono ka bentak kaki jongki kam sport. Na kita ke respective international and national sports federation or association. The essential qualification kita hangne the diploma in coaching na kin Netaji Subhash Chandra National Institute of Sports or equivalent. Kejakatrai ia kane kam assistant coach kadai hapo Shillong Meghalaya. Tarik kado ban penpoi application form pihak pak saya kata resume ya kata email hr@maklawnballs@gmail.com tarik kado den riu tarik benaya yong arja apun riu. Tesa kane kijing pendep hanai kata pasau teli kijing pendep kane gawai batho job jong ka banengkong kadai jong Puma store baran hapo GS road ka code application nam da kam sales executives. Kelang fast paced target driven role. Pila ban sepun hau kendai nyo sao nor kendai iwe lai. Dan pila ban sulit bo XCB jong pi ha poka jaka jong anika baran kana dukan Puma store. Desan gawai ke job ke service center ha polai kra code application nam tak kentai ki badan jaga cimpul adap cimpul kelas dan bat ki ba nang batrai kam di tantri takane kam bro di kam di tantri. Pelaban sepun aku prakandai perasan riway lai not sau lai bat kandai not prakandai lai kandai san not lah. Sekarang benon kam kerki kentai lai nation rang ban yarap kum bat ban long rok kino pan kuj apa guest house. Kasnam arpau do lai pos nam kasaran ka free food but lodging. Nam tajing tip ba kamnia pelaban sepun ro hau perasan nyau pralai nyau lai kandai ar. Sekarang tas akan gawai ke cafe cara punci kerteng jong ke cafe kadai cafe cara punci ke code application nam ta kita passionate but talented chef mat ki chef kila bantat kam ban yatrai hangani ka cafe cara punci kani ka jaka cafe cara punci kedan apa mau kedok itu bastanat ban shed ban art tagi creative flavors pakai nong yalam ro team player kila bantat Klap sepun ro nyau not san not riu nyau. Ta sakane kajing kani kathop lightly ki kam kani ka wipa don kam long trai hata ka home care management don kam khana kerki ko arpusan ngot kenthai bar arpusan ngot senrang. Hapolai singin ajeng hikai ke bahapo jawai pajati house na ka benta ka office parang split hamai. Kandaru kajing se berkamai kemban riu hajar berprahajar bat prahajar hadu
10 jar komputer ta ada pi ko menteri na John pila ban chupu na kini gambar balai khandai lai pra lai wei pra san ar khnai ar ba khandai lai pra lai wei pra san wei khandai wei ban nyau not pra san pra khandai san ar wei khandai ka address kadai po home care management lat that labo jawai kanai ka batho wanted don't come kitchen helper but waitress nam da canteenแต่เวลาบัญชีคนได้คนริ้วคนได้นอดคนได้นอดเนื้อลายสันคนได้สันบัดคนได้เศร้านอดอาร์พระเนื้อริ้วสันคนได้คนได้สักการก็ไปประทอ job มีคอร์ด application นักบัญชีกรรม graphic designer flex printing operator บัด 3D printing services นะแต่ qualification บัดนั้นชิคุมบัชชิสนัม work experience หักนี่กี่ line ก็บัดกระดาษนี่กำบัดกระดาษแต่บัดบันไตรชิตัมไตรเป็นมิสอบไปกินไตรบัดกระตินKacak katrai deh pak mau deng pak persyak kata ka IHM Institute. Nampak jeng tiba kami ya pila ban sepun roh pra sau iway sau not pra sau riu pra nyau. Tetanggi nak jeng pentep ku belai sebun ya pi barok dapat ya kadika video.